Ijeh-inem itile Christa lhemho themgao lhemho hung sohdoh untin ahitheile lhenchomte ta jeng jong LHEPLHAHNA dinga melchihna loupi tahtah mu kidang ahinvetsah dingu hi amun ta le ding dan chat hi jong leo hen Middle East jong gahit mei thei hi jong le achaina hung hlun masang chatna phat khat lai le hin satan chu Messiah hung kilama mihim te la mutheiya mihim lima hung hlading abol theina LHEPLHAHNA nasapen chu ahin bol do ding hi mi hip thei la gin chat thei wa sat khat Christa ka hi tia hung kilah ding hi himbang lawam bol mo kidang na sa tahtah ho bol mi khat chu wa noi tu su bol hon ha ta tu su bol dingo hi achina mun zo sia anadam lo ho dama chule athi ho zong thodo dana kilang ding hi bol mo kidang lhemho akibola wa noya media in ahinvetsah laya hi mi pi ho chu beilam ta LHEPLHAH hi diwa hitai mi pi hon ama chu lengho lengle pakai ho pakaya anilim ding hi ichi tu so hin vanuya nam tin zo se masanga khalo thu zo theina asohdoh ding hi thu so chun Messiah hung tai Jesu ahung kit tai chule vanoi hu do dinga hung ahi tia thu athe thang ding hi pathian thu a Jesu kamchang ho to ki bang chana thu asai kit aza ding hi hitia chu vanuya hichilim ho chu stream ki bolding chule mitam ta chun vanoi mutheiya ahung kilah hin Bible ki sei mi zo sin amuding ahiti guilhun na hitai tia adi lo ta kha chu ata san ding mo hitai hitia chu vanuya hichilim ho chu stream ki bolding chule mitam ta chun vanoi mutheiya ahung kilah hin Bible ki sei mi zo sin amuding ahiti guilhun na hitai tia adi lo ta kha chu ata san ding mo hi vanuya sa khutam ta ho thu hil legau thu sohdoh ho ivetle hu hing khat hung ding ahiti kinemin anga lalo na hi judate chun Messiah hung na ding anga jingovin Muslim hon chubang chun Jesu hung kit na ding anga ovin Hindu hon apathinu Vishnu asom chana hung pin kit ding agal dot jingove Buddhist hon jong aho lekha wa Buddha hung pin kit na ding Mathew chu ave jingona hi hicho zo se taw na le gau thu guilhun na hidinga hung kilang chu hichimi khat wa pempum jeng chu ahitai ti chu tun imuthei ta ve hejong le Bible in 2 Korin bungsom lakhat na chun eigi chawin satan chu vantil wa banga wa hung kilang thei ahi ati ama wang da ta chu mitam ta in ali mu chu Jesu ahi pui pathin chapa hung kilap satan zo ahi bove diabolin hitia bol ji achu vanuya sa khulin pen ho akipum khat sa zawa chule pathin hodan athem adi ilo ahin su hat ding hi hitia chu diabolin mihim te chungal LHEPLHAHNA nasapen abol do ding chu ahin pat do hitai satan LHEPLHAHNA in vanoi ahi bahitai athil bol theina le athaneina mangcha a akibung khan ho akipum khat sa ding ta san chom ho zo sia holam kai ho jong atu zo ding hi thagau lama lam kai atam zo in akilep na sapa chu thanom ta asan dingu chule aman ahin po do pathin hodan di lo jong chu apom diwa hitai sit tu na ho vanuya atam che che ta je a Messiah lhempa in apom le atosot thu hil doctrine ho chu hobung lam kai hon vanoi zui sa te na dinga ahin no dingo hi het na nei pa in hitin se ye vanuya mizo sin ikibung khen naw ema sa khota san no ho chu ikoi do wa ingung khom lo lai sewa tu si na ho hi jing dinga hi amana sei ho hi koi tabang ama chama abolo oma hi le mizo sia dinga thilpha ahina dinga gotna sa ngai hi mo thimpo hitin thupi suke mi ho hi no khum pan taw hite ama ho lungta se ahi vanui pum pigen the hi ahin la hi chu mizo sin asang de poi mi them khanin hitabang LHEPLHAHNA nasta hi Biblein anahil cha hi tai ti ahe do dingu hi chi Messiah lhem tup le doi chu pathin tu pi ho a ko na mi ho pui mang ding hi ahi ti ahe dingo hi kongai ta di vin lang
ipina sei ham patien gel pakinin kipum khatna ding je a pathin thu to ki kala thil bol ding ti hiule na sata ai chi theyo nga yetin ka gele hichia hin pathin tu pi hole jisu ta san thu ni mithing ho tho ha ji thu akelangin hi hichia setan vantil wa banga akila nahi ama sapen hi poi jisu gamdai gamal hema au machun setan chu wana ko na thupu loupi ta khat bangin ahung kilem nahi ahin pathin thu nung lo dia jisu al hema chun diabol hinadi ta chu ahung kilang do ta nahi hibanga chu hichi doha mangcha a avela diabolin pathin dan thu su ke dinga wanoi pumpi alheplah gut dinga hi koima pakai ni su hi thei poi Ijeh-inem itile aman khat hot bolin tin khat zo angai lut dinga hi ahi lo le khat na ha kai jin tin khat zo ana sa mo dinga hi wanoi hi thulu na bol na ding pha chu hunglung dinga hi Christa lhem le wanoya kido na in wanoi mi te hi hon chum chum ni a ahin hop khen dinga hi hon khat chu pathin thu zui ahin chule hon khat chu mesaya lhem zuya sehim holding to sot ho hi ve angaya thil hoa ko na tu sit na ho hen le sit chung asu zinga chule wanoi sum le pai din mun kilong le a kim so a alha manga chun mizo se lungling law na le lungkham na in alo dim tai sa kho thu hi mizo se lungthima thupi len pen a he tai TV radio interview hole court sunga pathin nung zui di ta ho chu wanoya vai hom hom asanga adingun haudan di lo zapi chunga ki som chu adodal naw ji ho bible ko na hang san ta le kilhong zala asai dung hi pathin thu pi hole hodi ta kiti chu ipp chu ham ti hi ki holim na zosia thu pi a hetai pathin lhagau theng kai hoi na zala pathin su ten bible di na nil pe theilo mangcha a mi ho he them sa naw ji chun wanoya mi sang tam ta in ahobungu thisa chu acho hingki nun jisu nungzui di ta ho chu min thang hi zong leo ama hon azop ta ve hi hichi ho hin zapi thukal na ahin hlutan wanui pumpi chu thuta ading ahilo le thuta do na dingin akhen tai achon phalo chun chon phat lo bol jing han abu chu bu jing han chule achon pha chun chon phat bol jing han athinga chu athingin jing han do na chu patien thu inun diu ham mihim thu zo inun diu ham ti ai tai mihim chon dan thupi ta hole patien thu in wanui pumpi chu loi nia akhen he tai langkhana patien mohor chang ho ahin chule alangkhana sahim melchihna kilah ho hi ve chule ama chun aneu alin aho awai chamlien le su hi chengzo si chu akhut zit lamo ahim achalwa ahima melchihna chu aban nei sa hi chule chuche sahim melchihna amin chu ahilo le amin number nei lo chun cho theitalo zo theitalo hi hi chiting chule ngai lut na ko chu wanoya dinga ki kha de chat a hi tai amang tha ho dinga pathin lung sit na chu kimuro ding hi tai Christa ani veina ahung kit na chu lungwa chal ding hi tai